Pemirsa, rikala pandemi COVID-19, Tanah Tegalan mewah pertanian sayan produktif. Punika sangkaning akeh para pemikarya ring widang pariwisata sani keni ius COVID-19 nagingin galah metetanduran. Kanan inucap taler kangkan oleh makudang-kudang petani ring tabanan. Ake lahan-lahan produktif ngawit ketandurin oleh para yuwana, sanis durungnya ne mekarya ring widang pariwisata. Ake wanten kanan inucap nenten pacang ngelantur memargi becik, santukan katurek sain pacang memargi selami pandemi COVID-19 kemanten. Rikala pandemi mentehilar, minap lahan produktif mawali nenten kauratiang, Rektor Universitas Dwi Jenderal Gedes Danu Nguningayan, selami pandemi para pemikarya ring widang pariwisata, ake sani dirumahkan taler keni PHK nguah pekaryan ke widang pertanian. Sedanu mausang pertanian sani nedeng tren wanta urban farming utawi sistem perkebunan ring tengah kota. Sistem puniki wanta penyawis majeng krama, sani nenten madui lahan sani jimar. Antuk nguyu gunayang lahan sani wenten, preside dados genah metetanduran. Sedana nguwuhin sektor pertanian, patut muliang uratian taler kelembakang oleh pemerintah. Setios ngemit kewentanan lahan produktif ring Bali, pertanian taler kanton menados pekaryan sani ngasilang. Wartawan dan Pos Nguningayang.